Abantu nawonke umnyeke umnunza lapha-ke osekela ibandla elibusayo-ke igama mbani? Igama uGod knows Benjamin Manimanzi. Lapha kobulawa-ke osekela leli bandla kuyini okwenzakalayo eZimbabwe kade sibone be-United Nations belapha kodwa sokukhanya-ke upresident webandla eliphikisayo uthi udutshuliwe befuna ukumbulala. Ubone njani lokho? Thina njengebandla elibusayo sesakunanzelela ukuthi nxa kuyikuthi kule zethekeli ezivela kwaphandle ngale bebuya bezokuza ukuthi kwelalapha kumi njani, bavele bona abe-opposition baqala ukwenza into ezinjalo. Into esesiyijwayele njengakathesi loba esithi imoto yakhe idutshuliwe ufuna ukubulawa, ebulawa ngubani? Ngoba le moto yakhona sithe siyibona thina siyikhangelisisa iphuma ku-social media, isikhala sankhona ayiso lesikhala sohlamvu. Kuyatshengisa nje isikhala selitshe lesiya. Kuyatshengisa nje ukuthi bazitshayele imota yabo bodwa befuna ukuthi laba ababuyileyo behambe sebesithi hayi ibandla elibusayo seliqalile into yabo futhi. So lapha wena kodwa kulaba abakuthi abamvimbele liyamvimbela inxa ihamba endaweni zakhe, lamvimbela laba bamvimbela ngabanye bakho? Hayi, mina ngiyakuyala lokho. Uvunyelwe ukuyenza into ayenzayo elizwe lonke leli njengoba laye engumZimbabweni njengathi engahamba lapha afuna ukuya khona, kodwa nxa abantu bona bengamvumeli esigabeni sabo engabamba abantu ngodli, ayiso bantu bethu abamyalelayo. Bakhona ukuthi bona ngoba bazithathela abantu babo benza ngani kuthiwa uyala, thina singayalelanga muntu, siyakwala lokho. Kodwa uyavunyelwa ukuthi akhankasa bhode elizweni? Uvunyelwe, kalelwanga. Nxa engabe uyakubulawa lapha ngeke kwenzele ukumvimbela? Ngeke, thina silibandla eselithi sihamba ngokuthula. Second Republic yethu ithi peace, unity and development kuphela. Wena-ke usemutsha ulenzani kulezi nsuku? Mina ngiyasebenza. Uyazisebenza? Yes. U-self-employed? Yes. Okay. So nxa indaba leyo ukuthi kuthiwa ama-sanctions, abantu bayabuza ama-sanctions akhona kodwa la? Ama-sanctions uba khona. Yiwe esiwagijimisayo esikhala ngawo ukuthi bengabe bewakhipha. Engakhitshwa bonani kuzaqasa amanye amazwe ukusebenzela le Zimbabwe? Kakhulu amanye amazwe ngaze asibili, yikho umkhulu wethu upresident uyatsho ukuthi Zimbabwe is open for business. Simele ukuthi ama-investor kawangene sibonisane. Okay, abatsha abaningi abalaleleki kathesi nxa bebona omunye onjengaye sokhuluma, kuyini ongabakhuthaza khona ukuthi bakwenze laba ama-youth eZimbabwe? Mina abatsha kathesi ngibakhuthaza into eyodwa, bakhona bakhala ngemisebenzi kakhulu, singakhaleli ukuyasebenza, asiyenzeni thina kube le misebenzi njengabantu abatsha. Bazicreatele abalamaskill atshiyeneyo? Yes. So indaba ye-economy ubonana amasanctions nxa ikhitshiwe inga-improve? Kakhulu. 100%.